Pozdrav ljudi, sada ćemo odraditi review za Misha Alone G5, kao što možete vidjeti. Sada krenemo sa otvaranjem. Kao što možete vidjeti, znači miš sadrži ovaj veoma dobar kabel koji se ne može tako lako uništiti. USB je zaštićeno plastikom, ima 9 unutra. To bi trebalo da je to, da vidimo što smo još dobili iz njega. Da, ovo su dopunski, znači ako vam se izgrebe da možete da zamenite. I naravno ovo što je stiglo, to je neko pojma nemam, kao neka garancija, mada je to nebitno. To bi bilo, znači sada ćemo da zapakujemo. Ovako. Imamo također ovu samolepljivu traku koju možemo da višak kabla da zavežemo i kada nam smeta da sklonimo. Evo, prilike dužina je oko 1,5 metar. Dobro smo vidjeli. To na prvi pogled izgleda sasvim ok miš. Za cenu od $9 koliko je plaćen izgleda vrhunski. Sada da vidimo kako će to ići sa prvim paljenjem. Kao što možete vidjeti, miš menja boje. Pa, ljudi, kao što sam i obećao, sada ću vam pokazati neke od funkcija ovog miša. Evo ovako, ovo je program koji sam dobio uz miša, zove se Full Speed Gaming Mouse Driver v1.2, znači verzija 1.2. Jednostavno, sad ćemo vidjeti. Evo, kada smo ušli u ovaj program, imamo ovdje opciju da podesimo modove, znači kako će koje dugme da reaguje i šta će da znači. Znači imamo 5 vrsta, 5 modova koje možemo da izberemo. Neka za sada bude ovaj prvi mod. Dobro, ovdje možemo da podešamo, kao što sam rekao, sensitivity. Znači imamo nivoje za DPI, to su 4 nivoa, 800, 1200, 1600, 2400, 3200.
sada ovdje možemo da podešavamo kojom brzinom će da se kojom brzinom će te boje da se menjaju i koliko često. Dobro, ovdje ovo znači to. Sad ovdje možemo da podesimo u ovoj opciji u kojim bojama će da svetli. Znači imamo crvenu, žutu, zelenu, ovo je neka svetlo plava, ljubičasta, bela i da se automatski menja. Ajde, sada ćemo da isprobamo u zeleno, znači kliknemo zeleno, idemo apply i sačekamo da software odredi šta treba. I evo, kao što možete vidjeti, menja zeleno i plavo. Dobro, znači evo da beremo crveno. Idemo. I evo, kao što možete vidjeti, miš sada svetli u crvenim nijansama. Također ova opcija motor, znači kada je aktivirana mi imamo sada vibracije, znači pritiskom na ovaj taster osjeti se vibracije koje u principu ne smetaju toliko, ali ukoliko igrate neku pucačinu ili nešto tako mogu baš da smetaju, pa jednostavno samo idemo close, apply i više na ovaj klik nemamo nikakve vibracije. Sada što sam htio da pokažem još, znači ovdje imamo podešavanje DPI-a, znači kao što smo malo pre mogli vidjeti, taster 4, to jest ovaj prednji gore, povećava DPI, a taster 5 smanjuje. Sada ćemo vidjeti kako se to reflektuje. Evo, sada ćemo smanjiti na početni nivo, evo vidite sada ovo je sporo, na jedan klik malo brže, još brže i najbrže. Znači, to je bilo to od funkcija koje ovaj miš ima. Sve u svemu za $9 odličan miš, Luon G5.